Marcin wan phai na ka injury Kharwit sindon u Cristiano Ronaldo hadu artli ki gol but artli no Sadio Mane kabal pelong yak al nasar banjob kaput yak al najma kadba nakaliang jong u Dembele ru ulala ban kawang hadu artli ki gol nakabanta ka PSG te hoy prolog ha ka jingel ka Saudi Pro League hap deng ka al nasar persyai ka al najma ka al nasar ka lele kai bha ha ka ne ka jingel kai da ka bakala la banjob kaput ya ka al najma hadu san la arkul ha ka bah ka kelas step ka panengkong kadai ka al najma ka balala ban lam khamat shwa ya ka al nasar ha ka menit ka besau pisau andre ha ka menit ka besau san plus pra lala ka al nasar ban pen phai ka te ka sigul lang bau al hamdan but sa ka gul ka baar ha ka menit ka besau san plus khandai la ya umane ban tep ya ka gol ka baar nakbanta ka al nasar kaba kini ki gol kini hadu bakut ka kelas tem kadba habalwan phai bang syaka kelame habangi phai ru nakaliang jong u Cristiano Ronaldo badang wan phai na ka jing injury kabre ka first game jong u nadu ubnai February arpu pratre hakane ka jing lakai u Cristiano Ronaldo ulala bantep artli ki gol kawai kadai ke penalti kabadon kami ke Al Nassr bat kawai pat hakam menit ke bat niau pulai bat hakam menit ke bak hendai peu pelasan latep biong mane ya ke gol ke baar jo kabala pelang ya ke Al Nassr ban job san la ar gol bat nakaliang jong u Cristiano Ronaldo ru ulepoy sya ke hendai spa henry punyau karier gol manta ke Al Nassr kadang ipteng ban bat hak ke kerdan ke banengkong kami iking point dak batam nru point ya ka Al Hilal bat kurnam job ka PSG persyai ka Talaus haka jing ka League 1 dak bau Dembele ula Kharwit artli ki gol barwe bat ka wena u Gonzalo Ramos kabal pelong ya ka PSG badang ye bat haka kerdan ka banengkong haka mi iking point jong ka League 1